Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Ay! Salbag iti kastoy! Awan pa'y nasayat ang mapasamak iti biyag. Ay, apo aya! Ay! Nay, agong ungat ka manan, Marga. Ay, sanak man nakasarsarita tanapudot ti ulok. Salbag ki ide. Anya? Kagurgurak man ti sumana o. No kastoy anagado ti pampanunutag. Ay, ti ko namkit di. Naabak ka manan iti sugal. Iso akasta napudot manan ti ulom. Anya? Unay mo't ti kasta nga ugali, Marga. Tunggal maabak ka iti sugal. Tila pagpupudutam. Ay! Idi pa ilaan nga ibagbagakan ka. Asar dengam day taki naman nugal mo. Ngam awan ti dengdenggam. Imbiskit di nga igatang yo iti sidaan. Isugsugal yo laan. Awan si daan, nanang? Apay, ada ka di iyaw awat mo kanya kapag gatang ko iti naimas asidaan? Ha? Amom si Kalea. Nasaysayat langan no sumardeng kan iti panagadal mo. Nanang? Manggad ka langan. Tapno makatulong ka pa'y dito'y balay. Sana kasta kundi adal ka. Awan tumatlat sir-serbi na dayta. Anya? Nagrigat ti biyag ita. Iso akasayaatan nga aramidam. Manggad kalatan. Awan matlang ti pangalan tayo iti busbusam iti panagadal mo. Dengdenggam? Ah? Ay, uwan, nanang. Mangsapol ka iti panggadam. Huston ti adal-adal. Amok matlang amarigrigatan kayo, tatang. Ha? Husto mati ko na ni nanang amang gadak laangan. Numan pa'y saan anasaya at ti panangibagana. Leia, anak ko. Pasensya am ko man ti inam. Awan ti nasaya at apan nakisarita na kan ka. Kastamot kanyak nga amam. Tatang. Nukunam amanggat ka pailaang. Adakan ka dayta, anak ko. No diretso la kong mga adda panggadak. Saan ka kumasumardang? Nga manyangay nga rod. Di kay madanagan, tatang. Ayos la kanyak. Maasyanak matla kada kayong agtrab-trabaho. Masuportaran lang ti panagadal ko. Agyaman ak unay tananakam ka, anak ko. Uray kas jay ti ugali ti inam. Awan day jay, tatang. Obligasyon ko latakas anak a makaawat ken agpakumbaba. Aginggat kabaela. Kaya't mo asawan. Numapan ka ijay syudad. Addan adagos ti panggadam? Adda Inserot na kami ng uncle ko iti may sa fast food ijay syudad. Jacob sat ni nanang. Kasta ka di? Awan ka di pati nasara ka mapanggadam. Awan pa'y nga rod. Amang ano kaya't mo matagtrabaho ijay syudad? Tanumayad ka. Ibagak kinangkel ko. Taiso ti mga isirot makingga. Kayat ko alaman nga rod, Jason. Iso na laang taawan amok apag yanak ijay no bilang laang. Naway ijay balay dangkel ko. Gan mayat ijay. Tasaantan nga agabang. Libre ti pagyanan ta. Ay na, agyaman ak unay no kasta. Nagasatak talaga. Taadagayom ko akaskan ka. Inton malaman ti panagbiyahe mi amapan ijay syudad, tatang. Uwan nga rod, anak ko. Agpasyudad ako ngam awan ni nanang. Ay na, saan mo nanamnamaan ni nanang mo? Sigurado anapan man ang nakisugal day jay. Ay, una yan ni nanang. Saan nakman la aparubuatan mo? Ala, baybay amon, anak ko. Sana bali, tadak mat. Ala, kan ayon ka kumangaganan na di jay, wen. Wen, tatang. Kan, di mo liwayan ti umawag. Wen, tatang. Di kay madanagan. Tatunggal vacant time kunto ijay. Umawag kada kayo. Agyaman ak no kasta, anak ko. Ala,
Agan anad ka ijay, kunak manan. Apay, napangaya man ni Leia. Kat napanan Itay pa'y nagrubwat tiba sa nagluganan dakin ni Jason. Kasta aya? Unay kamatin bakit? Amumot nga itati pa nagpasyudad ni Leia. Ngam inggidan mo matirimwar anapan nakisugal. Anya kamatin. Naabakak, Nestor. Iso pa nga asim tas saan mo akarkarwan ti pungtot ko? Maawatam. Diyak kayat nga dasuman na ono kastoy naabakak. Anya? Damagam tuman kat di ka ni Leia. No kaano ti panagpawit na iti kwarta. Tane, awanan makukwarta. Nalabas kamat, Marga. Saanin nga ugali ti may sana saya at nga inaday ta nga ipakpakitam. Imbagak matkan ka naabakak iti sugal. Apay, saan ka makaawawat? Diyak kayat ti kasta pa nagsungsungbat. Kumamot kaya ti sumardang iti panagadal ko. Ng marigirigatan nga mindanana, tatalo kami apagat adalin na. Isa siya ako tinagkuna sumardang akpailan. Manggadak pa Tasakto'y tuloy man nuad basit mornong ko. Ayun siya, may sak apagad adalan dananang kantatang. Marigatan da talaga. Gapo iti kinamanugal ni nanang ko. Abay, aging ka dita katagsugsugal pa lang ni nanang mo. Katuan, saan ang matatao iji balay? Gaputa inaldaw nga aday jay sugalan. Anya? Iso ani tatang laang tinang parubot kanyak itay. Unay mo ni nanang mo. Makapasan na ay ngarod ni nanang. Kaslaawan pa nang isakit na kanyak nga anak na. Saan na parikot kanyak? Ti panagyan mo dito'y balay. Balasang ka. Agyaman akunay, Uncle. Ti silid mo kat ijay ngataw. Kaabay mo ti silid ya anak ko a babae. Ni Jason mo dito'y baba. Wan, Uncle. Nadalusanan na yay. Mabalin mo nga ipantipag mo yay. Naginana kayaw. Agyaman akunay, Uncle. Walangin nga daw, mangrugi kayo ni titrabaho yaw kaniliya. Kanakan. Wan nga rod, Uncle. Kahit nakasagana kayo kadeng. No siya, nakasagana ako ng gal. Jakla mo kinileya, Ibagamken ko na ngagsagana. Wan, Uncle. Ibagakin ko na intun madamdama. Nakaturok sa apay kami ni Jessilid na. Ay wan kanakan. Saan pa imot anareeng? Itay pa asan na rimrimwar. Talaga nga inturog na iti kastaw na, Uncle. Husto lang, tapno maisagana na tibagi na iti trabaho. Oh, Bea. Kaslasan ka mabambanlog Ket, kumusta ti damong aldaw ta dito'y fast food? Ayos lang, Jason. Panagkunak ka ba ilak da ito'y trabaho? Basic. Apo, talaga ganado Ayun saan ang mabalin nga agsadot-sadot kan agkapoy-kapoy? Sa bagay mo't kiti Mala, agi na natalabit. Tagawid tamatan. Alamot tan amare, pautangan na kun iti uray 2,000. Ha? Apay an-anon ti 2,000, mare? Awan nga minapulos ti abastumi itay jabalay. Anya? Di ka madanagan. Apaman ang makapawit ni Leia iti kwarta. Bayadak matlaeng. Ay, danag mon aya. Leia? Apay ayan ti anak mo aya? Ay na, addan ijay syudad mare. Ijay ngagtrab-trabaho. Nagsardengan iti panagadal na tamapan met mangged Kasta aya? Ala pautangan ka pa'y laang. Ng pangaasim tas saan ko maamabayag ti panagbayad mo? Wen mare, di ka madanagan kunak manen.
Hello, Leia. Hello, Nanang. Anya kamutten. Nagpawit ka nga agpaiso iti kwarta ng 4,000 lang. Panagkunam ayak at umdas dayjay. Nanang, Awan sirbim nagtrabaho. anya? Kunaklakit din numanggad ka, kat makaipawit ka iti umdas a paggatang mi iti abasto, kan pagbayad iti utang, ngamsan mat gayam. Anya? Pasensya kayo pay lang, Nanang. Amuyo mat akarugrugik pay lang iti trabaho. Kat manula ang ti starting salary. Nangibati akmat iti allowance ko. Iso asaan ko ang naipaw iti buo asweldo. Nagadukat a rason mon, salbagkit de. Awan na talaga ti sirbim nga anak. Nangag ko ti amin ngayon bagbagam iti anak ta. Unay kan marga. Ha? Anyat ibagbagam a pagbayad mo iti utang. Jay inutang mo kadikin ni Vilma a 2,000. Jay napan mo insugal. Isu ka di dayjay. Anya? Talaga nga awan pusong nga ina. Awan konsensyam. Gapo iti kinaadik mo iti sugal. Kabaila mapagsawan ti anak mo iti saan amalamlamot ti aso. Anya? Imbes nga agyaman kata nagipawit ni Leia. Dakkel agatad day tao 4,000 para kanyak. Ngamsi ka nga inana. Kurangem. Gaputan no agbayad ka iti utang mo. Ken gumatang ka iti abasto dito'y balay. Awan mabati a pagsugal mo. Kasta ka di. Panunutom kumamot tirigat ni Leia iya syudad. Saan napidpidutin ti kwarta? Pagbambanugan na dayta. Basit manuano dakkel ti ipawit. Rumbeng kumanga aprisyaram nga inana. Anya? Nakasaritam di anak ta. Ngam di ka pa'y kumustaan nga umuna. Talaga a kwarta laang tinapatagkan ka. Kwarta laang! Oh, apya ka sa tilangang Leia. Anda ka di parikot mo. Ha? Ay, kwa. Awan, Jason. Okay, akla. Sigahagit di man. Kasilasaan tang aggayam no basta. Nadda parikot mo. Ibagam lang kanya. Ha? Numan awan may tulong ko. At least, malagaanan tiriknam. Pampanunutak ni Nanang. Apay nga takas kiti pa nagsasauna kanya. Ha? Ar-aramidak mat amin na kabainak. Gapula ang tabasit agatad tinaipaw it ko. Kas di matan ti pa nagsasauna kanya. Siguro. Awan pagsugal na, iso kas jay. Isumat lang ang ti pampanunutak. Ay, una yun ayan ti kasto eh. Ninamnamak matlakit ti amaragsakan ni Nanang. Gaputa nakapaw itak uray basit agatad itinagpanugak. Ngam saan mat? Agong ungat latta. Ala, sana day tati pampanunutan. Engakit maturugan. Taddaman ng trabaho ta inton bigat. At ako maipudnukan ka, Jason. Anya day ta? Amom iji abay ti fast food a pagtrap-trabahoan ta. Iji ngay ayan ti restaurant nga adda nakapaskil a hiring. Ha? Apay jay? Nagaplayak ngamin, pangrabi mangrugi iti alas 6 iti manum, aging ga iti alas 12 iti rabi. Ano niya? Iso akalpasan ti trabaho ta ije fast food. Agdiretso ak ijayan. Di ka madanagan, takabailak mo ti agawid iti rabi nga oray siyak laang. Unay kan, Leia. Nalabos mo't deta na kinagagat mo. Naskan nga aramidak da ito eh. Naskan nga agagatak tani. Kurangan ni Nanang ti ipaw it ko iti kinsenas. Dahil tumat ipang pangruna. Di na ba't ikan patid ti ibang banugan. Tay sugsugal na laang. Anya ngay nga rod. Tapno la kumaawan makunkuna na kanyak nga anak na.
Kantap no uray maminsan lang itibiyag ko, kat ma-appreciate na tibannog ko. Kasta ti kayat ko. Uray sagpaminsan kat makaypawit ka iti 8,000. Wala nang. Inton sumarunong agpawit ka, sapay la ko ma, tamamintinar mo ti sagwa 8,000. Jak maipasigurado nanang, ngam aramidak amin nakabaulak, maitid ko laang ti kayat yung. Di ka agkamkamaling agpawit iti 4,000, no di mo kayat ti makangag iti saan amalamlamot ti aso asao kunak tumad. Nanang, Ala huston, tadapay importante papana. Yes, sino po sila? Siak Nurse Naira. Kapinpin ano yun ni Ma'am Lia, sir? Ay, gayom ko. Apay ka di? Inyagda kami nito ospital. Kaputan na po kawan iti po iti highway. Isuan na dalisan iti motor. Umayo ko makitaan dito ospital. Itamot lang. Ha? Oh, sige sir. Umayak itamot lang. Anya kamatan, Leia. Anya nga minti inararamid mo. jak amot yan ang pasamak, Jason. Nakapuot na, adaak mo din ospital. Jak maikot ito'y may sasakak. Nadunor. Sigon iti nurse, iti pan nakatumbak iti highway. Apag isungan ta motor, saan adagos ang nakapreno, iso tinakadalis kanya. Anyan dahi tayo napasamakin ka. Kasanon nga inulugan. Ay, no. Kaslasaan kamot ngamin amang mangal. Ha? Isusigura na pukawan kay tipuot. Kaputisan mo pampanangan. Agtip-tipidak ngamin, Jason. Tapno lang ang buot isweldo ka maipawit ko iti inak. Ay, tibagim ko matipanunutan. Kita ang tinapasama kita ka. Awanan, saan ka na makatrabaho? Naimbagpay ko na, tasan alugan tinakaatal ka. Ala, agrobot kanta mapantay di syudad itamot laang. Lakay. Inta kitain ni Lea, intay yawid. Makunkonsensya ak. Gapula ang iti ayat na makaipaw iti dakkel agatan. Saan unay amang mangan. Isukit din tinakapukawan na iti puot. Dahi tati panunutam kan amirisan. Basol ko ti amin, Nestor. No saan aga po iti kinadagas ko ngay na. Saan ko pasamak ti kastoy. Diyan ka muna niya ti rupak ngay parang ko iti anak ta. Diyak mata muna niya ti ibagakan kay ta. Ala, tinapatag. Mapantaitan. Kaya't kun makita ti anak ko. Leia, anak ko. Anak ko, kunayo kanya. Pagkawanan ako, anak ko. Makunkonsensya ang iti amin ngay nararamin ko. Basol ko ti amin. Nuapaya na pasamak kan katigastoy. Sapay la ko mata mapakawan na. Amok aga po iti ayat mo ama kay pawit kay tinagkalagatan. Nagtip-tipid ka. Aginggat ka ba alam? Gapo kanya. Katsaan ka mangmangan. May pawit mo lang abuot isweldom kanyak. Tapno handa mo't isugal ko. Pakawan anak nanang. Gaputa sa anak matan ang makatrabaho. Kat saan kumatan ang maitad tigatad akayat yu iti kinsenas. Saan, anak ko? Baya masyak ti ang trabaho para kan ka. Ikarikasar na nga kung ti panagsugal ko.
Bumawiyakan ka iti amin na nagkurkuraga kas inam. Kan kas asawa. Nan, Pagawanan ako ba anak ko? Makunkonsensya ang itan. Gapuda ito'y iti kinadakas ko nga ina. kada tayo anagan na. Ikantay kuma iti patag dagiti pagbanbanugan ti anak tayo. Basit man wano dakal. Saan kumaada tayo ti mangipaay iti stress ken makagapo iti depression ti anak amabalin amang itunda kadakwada iti disgrasya. Gaputa narigat akalaban ti konsensya iti udina. Papagayang, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Anan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.